Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Sizler men Soqquluk mal bazarında, toğuk kanatlılar bazarındayız. Günüge jekşembe 16 may 2021 yıl toğuklar jağa keldik mi? Karаңыздар. Assalamu alaikum, kança surap atasызбы? Ақтарды 800, мынау простойлар 700. Ақтар не деген бар ода? Брама деген. Брама 800 ne? Жұмыртқаға кірген бұлар ақтар? Ақтар. Жұмыртқаға кірген бі туып отау? Ала домашний, а? Ала домашний. Сары қаралар. 700'den. 700'den. Болоры қанчадан болады бұлар ем? Барынаса. Болоры қанчадан болады? Олардың Подряд 600'den mi? 680'den beri de ketті hazır. 680'den 600'den болбойт, а? Барынаса. Жақсы. Базарыңызды берсін. Мына чөжегі қанша екен? Elesi Dakar, Alapanlar Prostoy. 1500 сом. 1,5 сомға. Қанша чөжесі бар бұның? 8 balası var. 8 балапаны менен Дакан қоры, тоқ. 1,5 сом. Бұларша? Toğuklar 700 сом. 700'den, а? Жақсы. 13 balapanı var. 1700 otar. Бұл домашний тоғы? Prostoy çok. Простой. 13 балапаны менен 1700. Қанша болады бұл? Abi var. 1600. 1300 болады қана. 1600 болады дейді. Қоян 200 сомнан дейді. Қаншаған екен? 800'den. 800 сом дейді. Қандасы? Қасын біле қоян. Үндік балапаны менен, а? Қанша сұрап атасың? 6000, а? Қанша балапаны бар? 15 балапаны мен 6000 сом, а? Болор қанша болады? Қанша балапан дедің? 15 балапан. Мына, шындай болған үндік балапаны менен 6000 сом, 15 балапаны бар екен. Бұяқта да бар ба? Едік емес. О. Қанша сұрап атады? Да что ты меня просишь? Не деген парода екен бұл? Что ты даешь? Нет, что такое что? 1,5 сом. Что за парода байка? Две полторы. 2000, 1,5. Что стоит такое? Две полторы месяца. Оба крыла. Тот наложит. Ты его покормил? Қояндар көп шығып тұр ғой бүгін. Қаншадан қояны? Ой, қоян сұрады. Қанша? 600. 600. Сіз қанша сұрап атасыз байка? 800. 800. 800 сом. Боғыз қояндар. Боғыз? Қаншада тойды бұл? 25 күннен тұйытпады. 25 күннен тойды, а? Жақсы. Боғыз қоян. Үндік қанша екен? 3000. Жақсы. Bir yarım мың сомдан. Қанша сұрап атасыз бұға? Сатылды өзі. Балапаны мен тоқтар. Үндік қаншаған екен? Қайсынсы? Қорос. Кішінесі? 2000, 2,5 а? Жаш. Мына жерде үндік дағы. Қанша сұрап атасыз? 1800. Аятым? 3,5. Так. Ондай olan başqaça tovuqtur. Qancha ekan bu? O, tovuqtur. Para, я почем? Очень. 2000 ekan. 800. Neresi kaç kere? А это индюшка, что ли? Индюшка, индюшатка. И сколько? 3800.
Altı çocuğuz balapanı var ekan. 3600 deydi. Şunday olgan ündük. 3600 so'm. 6 çocuğusun men ündük. Ta, bir maşina turib oldi o. Ündük kanca kan? 1,5 ming. Siz qancha so'ratasiz? 2,5 xorozi, bu 1,5. Makishlar 1,5 ming so'm. Onda olgan cho'ng xorozlar. Qanchaga buna xoroz? Qanchami burama? 2 ming. Voy, balaponlar men qancha ekan to'q? 2,5. 2,5 burama bular ha? 2,5 ming so'm burama. Assalomu alaykum. Qanchadan? 2,5 dan ha? Buncha? 3. Ha, balaponlar indikmi? Qanchadan bular? 400. Qancha kunduklar bular? Ya. 2 juma. Qaysi yerda turasizlar? Ya. Qaraolta? Selojal. Ha, Selojal. Bishkek shahrida. Selojal deydi. Telefon nomeringizni aytingizchi. 0700 455 155. Ya bular ham ko'p olsa qanchadan bunday tushib berasizmi? Chalsa kishilar tushmaysizmi sen azim? Öyle çalsa söyleyeceğizmi? Mazida bulardan çoğunları tushmaydi. Bulan çoğun mu? Videolar jalan çoğunları alar qimmatroq. Qimmatroq bo'lib qolgan. Yaxshi. Ne degan paroda bular ham? Etga qanday? Bu neler boshqa atasi nima? Shiraka Gurut. Telefon nomeri daha bir qaytalab qo'yingiz. 0700 455 155 155. Yaxshi. Bozor alami degan kanal. Üç yarım. 16 balapan men 3,5 ming so'm. Indavutka bular balapani qancha bo'lib qoldi? Ochqanmi? 2 kunlikdir. Yaxshi. Indavutka deydi. Balapanlar qancha bor? 180. Jo'jalar 180. Yerda Brahma turadi-ku, qanchaga bu? 3,5 ming. Qancha? 1,5 ming Brahma to'q, 13 balapani men. Shunday olgan, qaranglar. Yaxshi. Почем брали? 180. 180? Да. А те 120. 180 broiler. 2 juma var, 1 juma. Qancha dedingiz buni? 120. Ular induk. Qanchadan? Çoğunları? Çoğunları 3, makinalarıça. Yumurta qanchadan? 100. Tak, shunday bo'lgan ekan. Mana yerda shashliqlar. Qanchaga shashliq baka? Ya, 90 dan deydi qarangizlar. Soqquliq chuydim Bishkek shashliq dermi? Induk qancha so'raysiz? 1800 ha? Bular 1000 1000 dan deydi bular. Qancha var dedi? 22 shtuk. İndükler de var. 420. Hoşan suratlayım daha var böyle. Bu balapan meye kança var? 6000 ha? Yaxşı. Ne bazarga bayqadim da. Qanchadan? Ne bazar ekan? Обычный, ha? Обычный домашний. Домашний 120 dan deydi. Qancha kunlik var? 1,5 месяц. 1,5 aylık. Все ездит. Aralaş короче. Аралаш. Yaxşı.
1,5 aylıktan 120 aksa. İnda utkada. Qancha bular? 200 so'mlik. Mana bo'lgan chejelerimda. Bular qancha ekan? 300. Yaxshi. Çipildagan chejeler. Yaxshi. Niye parada? Arpinton. Orpinton. Orpinton. Bunlar mramorный золотой свет. Мраморный свет. O золотистый. Tovuq horoz подряд ba? 1,5dan. Orpinton degan poroda. Var et bag'atındağı da. Et yumurta bag'atında. Мясо яичное. Et yumurta bag'atındağı tovuqlar. Orpinton. Arpintonga. Barını alsan 1,5dan biri. 1,5dan. 1,5 ming so'm. Orpinton degan tovuqlar. Qanchadan? Assalomu alaykum. Домашний, 700. 700 сом. Assalomu alaykum. Qaysi poroda bu? Qanchadan so'radasiz? 300. Qancha yosh qanday qoldi? 20 kunlik a? Olar mı? 300 so'mdan Brahma balapanlari 20 kunlik a? Bulcha. Bu qanchadan? Ne degan poroda bu? Бройлер. Мясной, а? Мясной. Этке. Не понял. Для мяса этот. Это для мяса. Что просим? Чистое мясо. А? 220. 220 сом дейді. Этке. Через неделю уже можешь резать тушки. Да? Через неделю уже будет 200. Bir cumadayın уже soyusu oldu. Baykuşlar. Önümüzde seri balapanlar ekan. Qanchadan bular? Крупных цыплят берете, когда они мальчики. Крупные Займ. все мальчики. Девочки не Müşahit etmeyin. Sonrasında cevap vermeye koydu bu. Qancha ekan dakan? Ularda dakanlar mı? Qanchadan ekan? Qanchadan aldыңыздар? 250 so'm. Qancha? 1 juma, 2 juma, 3 juma? 10 gün bol kaldı dedi, 15 gün bol kaldı dedi. 10-15 günlük balapanlar 250 so'mdan ekan ha. Bu qoroz marka ekan qanday biladi? Bunu bilmem arkadaşlar. Yolda soğuk geliyor, başını götürüyor. Ko'tarmaydi. Bu sabah başını verdi, götürgen kişi götürgen koroz. Ha, yaxshi. Dostlar, videoni oyoqdaymiz. Video yoqsa like bosib, kommentariy qoldiringizlar. Sizlar bilan qo'shilishim, kanalga qattiq unutmangizlar.